chairman wa NRM habwa Katerera Town Council mu district ya Rubirizi bingirwa mu office ahabo futekatekwaho kuba nahagira omumbesi imbere ahantebe y'obunyishengero otine kibina cyo butegeki cyona obingirwe na Friday Jamiru district tubetine mu kizibu cha chairman witu wa Katerera Town Council umwami Jamiru Friday tukageraho deck meeting twamweta ngo nje yishoboreho yayishoboraho we yagira ngo tapubasa kureka kwagira independent yajya tumwana mu mbingo mu kibina mu mbingemo konkite twine bushobozi bwo kumbingo mu kibina okwiyaho tumuya responsibility yo gwebembizi mwene je barahani challenginga ne yakiro kitwara umunaku abo kuba umuntu ari kuba narwo mu office nabayine stamp nkeje nyine ya movement agitero mbarha so enteka yabo egwire kandi nishabo umuntu wena ariwo mu office yanja so hore mu speed aza harubaza ko bamutireho umahande gwire twagambaho na nyakubingwa Friday Jamiru ahabyo kubingwa kwene biro kumugambaho okubana hagiro wa independent kandi ibi nibyo yatugambira so nkaza wa independent ubuna arebere ngo nabasha kuba ainemo umutima gwa movement kandi atari kubasa kugambura movement ari kugikorera oburango na warebe ibintu byone byakora ne babire kishani cyena ne cya Museveni ico kureberaho nko mwami uyesimbira hantebe ya independent Bowazi wareba ambulance ye hari kishani cya president negenda ne range rihanga kuno muhagizi wa president 7 twena natwe tabizukuru kandi n'ubwako yesimbira independent nuteko kuba yine president wo kuhagira nko muntu so tini teka ryo neri nkubamenyere nandi ndonda karuruka M7 kandi ninsubiza nti eminyete myinji eyongire kukwegita aha NRM ahabwa Bowazi okuyija omukaruruka Katerera uguhona yagira ngo tari kwija kwayebe kwato bya office ngo habwo kuba karondwa abantu kandi akina mani kukorera NRM abasaba garukundo pango na ekiramazu muhereze mu zakaruru na Museveni n'uwarize kutombekera Uganda atinde rede kurekura office ejo ahabo kuba stamp yanje stamp ni office njina hati kugire kura kunti kujiba kandi nyine na bendere koreka ngo ndi wa NRM tinkuza kugire kura tinkuza kujiba kwasa kandi nyine na constitution yitu ya NRM eriyaha na yuti tinkuza kujibaha nyine na fairo ya NRM ya Katerera Town Council tinkuza kujibahereza abo kubana bafere kandi kumangutindaje bahe nebye bikwato byone bahandiko nyine nebindo munzu nebizwaro na kahiti nkuza kubibaha ahabo kuba barabero mu mahando gucikamire kandi gutakire kandi gutakwetegerezebwa umugandi bamumbaganyirwa mu senteze myogo mu district ya Chenjojo bahingwizo kuhagira president Museveni mu karura karukuza kuterwa umwako gurukwija hano niyongera gatito yes kandi isima na president Yoweri Kaguta Museveni baby face ahabwesha ngakuyizire yaturetere niyoga itweka district ya Chenjejo twargayo kandi twabaho kandi twatunguka emyoge kansanga ndukwibi nyoka family yanje no bushisha wanje nabana kandi yoga kuyizire nkasanga nabe mpinjira hebicori nayiha miliyoni ibiro miyoga je miyoga nataha miyoga bedeni nkabatali chairman bandoraga omuntu mpora na sevinga kurungi bahika bamanyira bampa sente zikuingana milioni 3 natandika business ya mobile money abantu bagira ngo kwiha batunga sente zemyoga haruho byinje bihindukire ambientasiya yabo ntugenda ukomoha Mzee Yoweri Kaguta Museveni mukakasensi mwakaruru tukine abukuba mutwatizira abantu nibagamba muzahita kine turamwe ogwa kabiri beiraba abantu bakuma aba bakusigarayo bije nambe kanye politics tosoba kuziha mu government programs kandi tugambire myoga the presidential initiative on job and wealth creation hata kugambire myoga tosoba kuleko tagambire president nuni wali muraro ogamba parish development model tosoba kuleko tagambire president ekiziwe kisinga ekyesinga tubakira kwebembeza liribura lyemirimo
twatindozire emyoga enkora yayo abantu bihangira imirimo bonka kandi bagoboroire muno bakozere mu bintu bya mani. Gashakwa Onesimus Ndianabo na Danet Bingana.